Vundu la Limpopo lo va mutshilani siani la u phasisa vhagudiswa vha matiriki mahola ela tsela fhasi nga phesenthe 5 zwi tshi vhambedzwa na zwamba mahola. Nga nnḓa zwenezwo Vundu la Limpopo ndi ḽone ḽiḽoṱhe ḽo balelwa u swika kha phesenthe dza 70 dza maphasile a vhagudiswa vha matiriki. Mulanga-vundu Vho-Stan Mathabatha vha ri muvhuso wavho a u nga ḓo peta zwanḓa ngeno zwa u phasisa vhagudiswa vha matiriki zwi tshi khou ṋaṋa u tsela fhasi. Nga nṱhani ya zwenezwo vho kuvhanganya vhaimeli vha vhagudiswa, vhadededzi, khorombusi dza zwikolo, vhaḓivhi vha pfunzo khathihi na vhaofisiri vho fhambanaho u amba nga u tsela fhasi uhu. We are going to set targets which are quantifiable so that in every month as a province we come together. Maybe let me take off this. Every month as a province we take stock of what happened. Yes, we take stock of what happened during the course of that month in that particular Department of Education. MEC Vho-Polly Boshielo vha ri nḓila dzi vhukati dza u dzhiela vhukando vhalanguli vha zwikolo zwine zwa si khou shuma zwavhuḓi. 57 circuit managers are counting and 3 district directors are counting. As I'm talking to you, we've also sent about 233 letters to underperforming principals, and they are also in the process of accounting one by one to say what happened and what is their improvement plan. So we are serious about the issue. It's 233 years, and when we take action, people must not accuse us of hating others or not. We'll follow all the legal processes, but I think we can't allow this. Vaambi mutanganoni uyu vha khou sasaladza migwalabo ya vhadzulapo ine ya fhedza tshi khou thithisa na pfunzo dza vhana.